Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Myntri Joint Action Committee of Commercial Vehicles hendak kesengi kalau penlong ya kejing syong kelain mengor Hamadan Malki bandawa nak Sorkar jela menpenhiar ya kedor jong kabai umpnyang bat petrol ha kejela. Habakren berucaman jong ka Myntri Joint Action Committee of Commercial Vehicles uba wandon bok jerwa ulaong baka kenhun kala dawa nak Sorkar jela ban pej ya kini kejing kamtam na kejing kiu palat jong kabai umpnyang ha kejela. Ula benrabru da kabaong bak Sorkar jela kadeban map 100% na ki tax kiba kasim naki namar hak uni usnam baladep na Kylliang jong ki kali kamai kim semlala ban kamai na kadau jong ke jingsak ta ha ka klam covid khat khandai shushu ula ongru baladak Sorkar kam sngap ya kini kijing dawa jongka na Kylliang jong ke GEC kanang yai beteng ya kini kijing sange kamai jong ki ha kini kisngi ki banwan jingilum kejungi mentasngi ha kini kejaka kolong ba ngin ya song nak bajai-jai man penbor ya Sorkar ba kadi man sim khiano ya ki jing dawa ki jungi namar kum kalong menta nak Kylliang Sorkar hi kanang kuman mak penbit ka yang ngi ti arangka te ngani thu ip ke jing kiudo jong kum khiang hi penher arangka tang apo ars ngi lai singi ke jing kiudo de kinaya kalapoi biang ki arangka te kam don jemut kamta ngathrai phiru phi bhai kata jing kiudo jong kinaya kalong man la kasi mendei ba ong ba kane haju no la phila penher ba ong kane haju kam de teng ki penkiu ba de kinaya man penbit ka te tena Kylliang jungi ngi kentu ya Sorkar ba la kuno kumno lingba kani ka jingsong kelan mengor jungi pemtas ngi rak bajai-jai man ba ngin penbor ya Sorkar ba kali man map la kuno no 100% ya kador ba impnyang nakalai pui tengka mo takin kawai kolong menit te kajing kejing ki jungi menta kala janya steo mo steo kala ya dengan itu ipi kejing kuman jong Sorkar te del mata kadau ko penbor ngi bang habik simi soal ini gilan jing ki balong jai-jai tela da ka Sorkar ka ko yangi kum ki nongelam ni ki kwa yangi ki try ba kinong nya kali mangin ya ki no da kabor man ye penibor lalong no kembali skiwi ki jaka te ngin mansing hablek kan kita namar ba kajing kuman jong Sorkar ni kolong ko insult yang ngi try ba kinong nya kali khamtame ya ke GEC kan hi habide buk ni menteri le na kapor na Kylliang kejungi ngi kwa man ni kendo ban konsol lani ban ya perkhat habide ba kini kejing ka bangi kendo henry ngim juyo ya kalan ngin kendo bu mateng-teng du buat ta ha fesum ju khamdon te kasem jing te de hadien ka ba na Kylliang kejungi ka bonga ngila ekran apa ka GEC kalong ba kasong pasau pajba menta ba kin kentu kumno ba de ban le ye uni menteri na Kylliang jungi tingin pat don kentin ya menta hi ban ong bangin pentho yu lani bangin ong da kumui pat habide uni menteri ti henry menta kani kamde su kejingi ki tamangi kala deilang jong pajba baro tembak kejingwan jing snok ti lang nagwi kinhun sang balang kum ka HNIF KSU mo nang tada HPF HNM kini kalong ba mata kalong sa nga ai pa kakti kamon ti kadiang haki ba kumno kentu kin ladi i ba kimlong fit na Kylliang ga government kadi men reshuffle no wadi ka poso ya mentahi tingin padon ya kang kata karai mo manganum la hirup no mangan simrai hang ni menta te ngin sai song jingi kentu ko jingi lasi sajan ya jaka ba ya kapor ngin sapentip ya kini ki president secretary jong district affair ba ki president secretary jong kinit ki bahab ani po is kasil ru ngin sai sim pat ka wi karai ha ka bangila ban ong bangin sim ya kata karai ka ba pipi kli nga mantaro ki kenhon jong ki seng nong nya kali ki balai wan sakmat ban ni snok ti ban ngi kalong ba kilabun hi mo kum na po Jante Hills approach ka to kibun ki ba kim pa yes to ba tenre ngayo ya ka wi ka phone call manen ka singi no president jong ka GEC jong ka region tia hi brok we kalong ba uang bangin ai ka ti kamon ti kadiang hadu bangin yo so jong job te uang ba na Kylliang jong ki pen sngo ya kata ki om bangin padak so thu sai ba te henry onang ila ya keren onang ila ya khana te na Kylliang jong ki ru pila ya koloi ban support kumju na Kylliang GEC ribhoi ki bidon kat bangi mentah kani ka jingi song klai ngor pila ai ki mon ti kadiang mendei ba ong tang na Kylliang jong ki ni mendei ngani tu ipi nandu ki GEC jong punusla sora nang ta jong GEC sumo barok ki kunhun nong nya kali kila ai be yak support tham dan la banjer kerteng lut hang ni kan ya barok nomor kapor kalong kebalengkot tengah ai kuble ki ba kilong ki ba layas ngo tho nam ta kani kejing ka bakta om tang ki ngi kinong nya kali de lakta lut yaman la kiteng kong yeng jong paj ba selesar im hang ni ka jalame kali ya mantap ngi ong be kata kejing ap kejungi ngi ap ba ji namar ba ngingim kwa ban ong man le kumale kiwi ki jingi ki bangin chu
ya mi surok la ni banyak thang kali ni banyak kawang mau ya kali ngim kwa mele tang ngim kwa shoda ka bajai lada ka jingi ki da ka bajai ka Sorkar kam sutho te lada kalalong no ba ka Sorkar ka penbor ingi bangin haple kum ta te ting man se lada ka jing penbor jong ka Sorkar bangin haple kum ta ban hapen sengau ya ki pat da ki kam tingin singin haple ya ta te mentahi ya kani ka rajong GSC ke ba lada sim haswa ngi yong bangin le be suara ka bajai ngim pat kwa ban ong bangin le da ka kam ka ba kabam sultanat kan umne mau ya jing sengau simet jong ki hi nganam la ban kren ei ndre ke ei ka bang Kylliang jongim ke GSC hi ngi perkhat na kam ta pa ba mo ngim kwa bonong mangin sim tang ye jing mentoi la de simet ko mangala dip kren hi ngolong ba kani ke jing ki ke jongi la de mangim perkhat de pa ba sisa ngi la de ban weng no te ye ke jing terwa jong Sorkar ban penkiu no dor bai kali henre ngi perkhat par menta da ke jing od jing nam pa ba par kham tam ki pa penon kam ki kali kamai ke jongi om te tang ki barus pa mo henre baro ki penon kam lut namar ba ngani tu ipi hadu kat mentahi hang ne pok Mjaccv state jongi 4 don taksi ngidon be tangki bos bat ki micro city bos mo te kajingkran jeng ki riu simet hi kalong ba kadi tang kajing sengau ka jongki Kylliang jongim ka seng hi ngiyang be hlor kata kanong rim ba ngin yai dawa yang ka Sorkar banya perkhat lang yu pat ba bat kumjuru kalong ba ngimdei bong mingilek kai bat pat ba kani kadai ka ba ngi mata yu pat ba ru kalong ba ngimdei bong mengi khun persa yu pat ba ngi khun persa yu Sorkar nak mata ban jing mentoi jong pat ba bat ngi kremle politics i ru em kani mo kata kadai ka ba ngakran sai menta hang ne kata ka jingkeli kalong ka ba khia ba Kylliang jongi hi lada ngimi man kamai ru menta ngim em su te lada ngi su song ru kawan haju te katno ka ba ngi ngila te kata ngai tu ipi kalong ba no babon kinong nya kali bat ki nongbu kali hi kilong ba ngi ru ban man pha kamai kali ngim don jing man toy su bat driver ru kumju lada wangan mi banyak kali ru don jing mi su te kan khamha hi bang ba ngin su song kum ne lada ka Sorkar ka kloi ban ong ba kan ksi la ne bangi ngin su yak thangan no ru kata te kadi ka kamram jong Sorkar ada kam sos ne su yangi gi try la ne kinongbu kali bat yak jing dawa ka jongi la ne ka jing don kam ki jong kiduk kisuk mo kum song no lada ka Sorkar kam perkhat i boduk i wasuk kamut ka perkhat tangi boruspa te ka kata te kala ka song pa ba pada kum nun bisar ngajongi hi hadu kat menta ka jing penkiu ka dewi tang tu ka port pandemic mo te kalong ba nakadaw ba kadon ka protokol na ka government kalong ba mlak mankit bungot ngila mankit 50% baik nak capacity jong kali te kum ta ban penmi ya ka ban penmi pada ya ka rate ka ba government ka ai man ha ka khalai tarik Januari ajar arpo te man sing hapsim double ya kata te henre hadin bala sha pada ban ong ba mankit bungot no te Kylliang Sorkar ka bu pada kajing mana ban ong ba ngimdei su ngin sim da ka tu double rate ngin hapsim be da tu ka dor ka barim te kat inda pensong nong rim pada ya kata kalong kat kum kajing kiudo pat jong kompniang kami hap su kata nganam patla ban ong menjawab menta namar ba ngin saya song biang ka GSC meeting ala si sajan ya kapor ba ya kacaka ngin sapentip hae ka bang ngin song te bangin sasim pat dikiwe ki sinjam lala kalong da kijing ki ki bangin hap ban ya mi surok no ru ban ya le da kapor ru lane la ban ong bangin ya biang kum ne ru da bajai lane da kiwi gilat ru ting karai kan sami hadian jong si sajan jong meeting jong ka joint action committee khnang bak ba kin nam suthu bakla ya ke jingi khi ke jongi kalong ba ke jingi khi ke jongi kalong bangi dawa nak Sorkar tang artli mo ki kata kalong ban map ya ki khajna jong ka kot kali 100% namar bangi lamat ya ke pandemic ha ka ba wataman mi kamai ru ngi khamyo ban mi kamai ka bangi hapseu pada 4% ka tax mo tingi kwa ba lakuno kumno Kylliang ka Sorkar ka di ban map ya ki khajna jong kot kali ru 100% namar ngimla sisa bangin siu ki khajna namar ki kaliru khamyo banyak hok mo khamtam ni le ngiyo hakini mas nadu mas pli le ne najun ngiyo ya tangkumba khat arsngi hak si banai te karbak Sorkar pada ka siu we itu kisngi ki bangi khamyo ban kamai ru kan te kata ka de ka bang sikwa man pensai long ba khnang pat ba unlai masuthu bakla yo se long ba kajing ki kalong na kumni kamtai kamdei ni kajing dawa ni long ban penherdor petrol ngin sim ya kedor barem bat man map de ya ki khajna jong ki kot kali 100% maka jing so jong ati nomor C ngati nga stress baik nak tu tax baka risk government ma pinong ban penhar artinga sporinga ni khasaninga eventually ka calculation kawan baik nak taxation department te ngai te ngasno ile dia hi ba
Berkira ya tax nak 13.5% ya diesel syaka 22%. Ya petrol perkira nak 22% syaka 31% ngas ngoba kila syura kansan. Kemudian kata gradual slope and increasing the taxes. Te ngas ngoba bakin penkiu hado nomor C just haka mid month jong April kadang day nyupu artingka. After that kasi jump be syaka pra. Timanta eventually kelak poi kandai po. Tifinda bat ya kandai po. Bat ka tu kenyu puar kadang ka difference ka bakat pratingga. Kamut ba government kelak penkiu hadu kat pratingga. Ti katu ba kepenhiar ka government min artingka te. Pindah kain nak original nyu puar kadang penkiu kat riu ikan. Kadang dek na. Fi kajam tak point. Ti ngas ngoba ka patlong justified dia ban penhap artingka nomor C. Arina dia nga beli ngir ngimi sa kamat ban support ru bangi kwa ba haba khadu bikin penihar ya ka bai tak bai kali. Bikin suk ki cepat bak kan mo tenri kan pernah tak artingka te sei kin la pernah bai kali kini ki commercial vehicles ngaji so juga ka mon rajin dong IRM ko bangala clarify itu ka singin nomor hiting yo commission ka jo pi nama at the end of the day he respective oil companies can calculate be ingi the volume of sale ngila de kata KL per month multiply by kata commission whether ka price of petrol ka 100 rupees and 200 rupees we still earn the same. It's just that we wanted to be part bengin kersan ni kini ki pajba kiba duk masuk jungi nomor ba dak kudor tan pada ka petrol tigi nongnya taksi rumban se ki haban pen kudor yang ka baik kali sin maka kudor ka baik kali tu maka ta ki pajba te sa ka baik dei pada kini ki marba mardi ru ili kemang yakran yang ngimdan access ka really had ru instructor to dependable on road for transportation but sisin maka kudor ka baik diesel mut ki marbam eventually kan kudor hi te plus kabalet kabawan transport ya kau nanti na po chancery railway head sa Assam from Assam to Meghalaya ru kidi ki truck FCI kitu ki mna fi ban violate itu khandaitan maka impose ka maka impose ka Supreme Court te being government undertaking you te agency te kiru ki haban abai bi bak tu khandaitan te katu eventually ka result akan kiu ki marba mardi hamtam li khaw dia kata kala government see at the end of the day it's a state subject ma orang Peter nomor ba personal sales tax ke 18%. The government if they want to play they can play somewhere within that 18. Maybe they can upgrade to 20, 21, 22 but to 21% they feel it's too high kan. Nomor personal sales tax is only 18% and this is not categorized under GST. This is totally a state subject. Kasong state government jini ka kwa ban ra kan no. Pada lada ka benchmark national government ka abo 18%. Long it has to stick within that kan. Lada ka ra palat dia ka dah ka kwa ban ra ru. Long khanyat nak 18% kadang biang te long kamnum nak katakan kan yupat ba. Artingka ada kepada donang tanfi because see if you convert into percentage kena kepat it's nothing itu. Pi haban sto kan volume of percentage berkira from 13.5 ya ke HSD directly to 22%. And from 22% ya ke petrol directly kira ada 31%. And the amount of calculation ada fishong ban calculate it's a massive amount berkira. Rate 2 rupees is nothing. Kam mentoi kan menta pi klinik ini kan kihun se kan her tang artingka ka baik kali ki parla de ban penher. Tapi her pihak wan sakta ka dor beki kiru ka baik kali kila amat penher. Maka ni bra kam da syong ya tang naka ni ka tax jong diesel petrol ka syong naka tax jong ki taxes berliat beki vehicle documents kom ka MPGT tax ka fitness ka road tax insurance ka by day baka MLMTU jong ka labor department ti ka pollution kani ka bat ka eventually to ka permit tax kan government ko di ban rakyat kata Syukwa bang ban request bang visa sa isin ni mga iba hapo media day kala long answerable tang ibe na government hari kini ki jingkeli ni ngatrai ki belong answerable di honorable taxation minister but the honorable transport minister honorable taxation minister he's answerable to that taxation part bagi taxation department ni ka fuel and transport minister ki documents kan taxes jong ki vehicle documents kata te fikir nga kata te it's their opinion na they are answerable fi shaki patba maradian dia hi baran ni government imdating honorable deputy CM fi all the 60 MLAs are in this together tengah semua babar kai ki balong answerable kan mentapot berjenjar ki patba and plus when it comes to both the taxes jong ki kali hi kan ya relate with transport department ka taxes bade ki fuel hi kan relate with ka taxation department ki bi taxation minister hi but honorable transport minister hi balong answerable kan sales tax ada 18%
Te mentah bolong mentah ke government ya ka diesel ka buat 22%, ya ka petrol ka buat 31%. Bang fee I feel it's too high tu. If it has to play ni, has to play somewhere within that 18% bench line tu. Approximate tinggi kan in terms of quarter tu. Quarter tu ngidang isi wa kan. Kapam long kata kan in general mah. In general ni quarter ngidang isi ba kawai arpo kawai laipo. Syukur lak yang siwa per quarter per 3 months. Long kata ni tang mga berkai yang tering isi lu kata ju hi. Kata long in general ngacim average kan. Tigidan pada tigi high selling pumps the taxes can go up to 2 in a quarter takin. And plus kadang sakatu ka COVID-19 ses. Hampir mana kan ni perlu iakan ke tax. Kami extra ke tax ngaban sih tigi ong baganda COVID-19 ses. Te ngatrai ba everything is back to normalcy te. The government should do away nak kan kata COVID-19 ses. Kemudian business kalau bagi minta 80% dia kalau awan. Ngina Kylliang ka JC jong ka all riboi passenger vehicle. Ngimpat yo tang chikin ru ban ya kontak lane ban ya phone bat I chairman jong ka all Meghalaya commercial vehicle. Andrei habangi ki issue ka ba ngidai ban ya bot marba kadai keba lakta ya baro pamtang yunong ya kali Andrei wat ya u balik da kali la jongru kadon hi ka jingkta marba ka jingkiu dor jongka manyang te dei na ta daw na Kylliang jongi ka JC jongka all riboi passenger vehicle mars nyo ya ka kubor ngiro ha ka ju hi ka singi ngilashim ya karai ban ya sange no ban ya kamai te ngi ai ke jingkersan ba pura nadu ke basdang nadu ke sengi ke ba la sange kamai ngiru ngi ya sange kumju hingi ya kersan lang ya kaneka JC jongka all Meghalaya passenger vehicle te ngina Kylliang jongka all Meghalaya all jongka all riboi passenger vehicle haman laka por ngi syong ya perkhat ngi dawaru naka government ba kadai ban le ye nak khamkloi khnang ba mangi ba im da ka ba kamai kali ngi kwa ba kan le ye nak khamkloi hoi ladangi ngi penkiu ya kedor ngiem dan rai habangi perkhat pat ya uduk usuk ukup Kylliang bayang daka kali kamai ukendu ikjinge lada mangingi penkiu ya kebai kali dena kata kadau ba hapo kajing lam bastat jong u chairman ba jerwa ngiro ngi support ngi ai kajing kersan ba pura ba government kedai ban penihar dorno ya ka diesel petrol namar ba kalakta sebab pelat ya berok hi hapo kami galia hi berok kawai namar kajing he jong katak